Yamaha chuan India rama an nio retro bike masaber ni turin FZX2 July ni som pariat sang hi som hi pakhat khan mi pui hmualei thei turin an pho chuak ta kum sang hi pariat atrang an model hlotin pui mai FZ series kalzel ni in tunami ero neo retro styling ron pek ania an FZ model nexa FZ V3 atranga he bike hilo piang ni in engine le part tam tak aron draw mani he FZX hian 149cc SOHC 2-valve single-cylinder fuel-injected engine aron neya 12.4 horsepower hi 7,250 RPM apechuakin 13.3 Newton meters of torque hi 5,500 RPM apechuak bok ai neo retro design ron pek ni in retro bike ti retro MM2 headlight BL moile changkang mai bifunctional LED headlight Asira DRL daytime running light retro looks nei masila tun lai mai aron keng boka retro styling seat moi mai tucked and roll design kan tiang chi ron kengin seat dup nuam le thut nuam nal velo tol thailo aron neya khopui chung mai ni lo jin kong nuam le nal kong cheng se tak heng po khal thei ani theinan block pattern tire anon ken tira tin old school looks pe thei turin fork boot mangin a fork anon tuam moi boka hei hian old school looks a pesatli lawa a fork tube chung lam rang tur laka tele tau khuar tur laka te alo veng bok ani tina engine belly pan kanti a engine cover po hi a retro reu hle maya amoi pialama engine a balkai tur tam tak laka alo veng bok ani hemi pialama hian side stand engine cut off switch ongin a side stand ti tlak rual hian a bike hi a thingala side stand ti tlachung hian a bike engine hi anung thailo tina ni chu a hnung lam le hmalam hi disc brake aron thuam ni in a hmalama hian Bosch single channel ABS braking system aron kengtel boka he bike hian LCD instrument screen moile changkang set mai tun lai si masala retro feel nei theina turin a tachometer hi analog looks anon pebok ani tin he bike a hian Bluetooth variant Bluetooth edition B ka instrument cluster hi chuan RPM speed kilometer tlan zat petrol zat ti vel pialama hian Bluetooth enabled two-wheeler dang angin phone call local tele SMS lo thleng notification te a screen a hian aron lan tir theya tin kan phone nena kan connect ani awangin kan phone battery level thleng aron lan tir thei ani he bike hi Yamaha apps manga phone atanga kan connect hian phone call le SMS ringot aron lan tir ani satli lawa kan phone a Yamaha apps mang hian kan nitin petrol man dan te thakata kan petrol man zat te chiang takin alo in chin chia thap maya tin kan bike kan kalsan hunun ber na mun te GPS mangin en theibok ani tin refs dashboard anti chu he apps a hian engine RPM degree of throttle opening rate of acceleration eco-friendly riding indicator le real-time fuel consumption kan ti te ho kha heta hian en theya tin kan bike din hun sang a that lo na lai le siama ngai na lai thlengin he apps kal tlang hian bike nei tu ten kan thre thei dona a changkangin a tangkai don hle ani he bike hi kg za somthum pakua ritnin fuel tank 10 liters aron kengtela aluk se chik taka en chuan Yamaha bike moi mai XSR 155 zuzuya siamani tia chianga he XSR 155 hi R15 V3 le MT15 tenena engine inang looks back danglam na tamlo ania he bike hi India ram thalai ten kan ma le ani laya hemi zuzu ini de urau si XSR te nga han moi phale chia si lo an launch hi social media lama Yamaha company nasataka soisela hlo company lam ho tu te eroin India ram culture le economy mil tur liwa India ram shal chuatura an siamani thuan soithung ani he FZX engine angmang FZV3 aero bike smooth ber polan easy kan lo thetawa India ram market milanon siam ta FZX hi company la minan soyang hian khopui chung mai ni lo jin kongan wom ti taka khal thei ani don em ti chu Mizoram aron thlen huna kan khalve thei huna asia thei ome rong chi thum momin matte copper matte black le metallic blue te oma Bluetooth velo ho hi nuai khat sing khat sang ruk zariat manin a Bluetooth variant ho hi nuai khat sing khat sang kwa zariat manania cheng sang thumina tobel ani tinna le ma sa ho tan company lam hian Casio G-Shock sanaman to le 3mm mai an petel don boka alei du tan chuan man ho chi ani nge yang le
he bike hi moi kan di zong ani le ni lo te India lama hlotin kan rin lo te le kan tum lo thu te hi comment section lama kan lo ngai changang